Mangaden. Mangaden kakao. Ange ti ko kaden. Mangaden. Ayam na mataluy lang ciri ko na nangi-ange. Mangaden kakao mangaden bak nyenyoden. Aden na manundo guruba garuba ango ko ng sasak. Mangaden. Maminta bare den kakao. Mangaden. Iri ati ko kaden. Busu ati boleh ule ko kaden. Mangaden kakao. Mangaden. Meminta bare den kakao. Mangaden. Tak do den minta piti kakao do. Mangaden seso kau ji duit den. Mangaden. Ado den ngadui duit kau tu. Mangaden. Mangaden kecek den. Dak taluk kau menjawab do. Mangaden ko mangaden kakao. Ba aku busu ati boleh ule kau. Iri bakalabian siriak bakalabian kau kaden. Mangaden. Dan sasalah kalau nak taluk kau mangaden kau atau tulong turui den mangaden. Mangaden kakao. Mangaden. Kadang anu sanak nak kalau awak duit di dunia kau nak kok bansai wak salah, kakayo wak salah, lo balabiah wak seketek salah aja orang, kekurangan wak salah aja orang nak. Kadang antahlah tapi ba Allah sana nak ngerti wak jalan pikiran orang kini kau nak ngerti dan doa. Aku cocok lagu gua kadang antahlah tapi ba Allah bisa lo galak dan menangis cuo. Tak tahu orang sana kadang dia galak-galak bantu aku nak tentunya dan lah menangis bagai do. Keciknya sanang seni di orang kini ku dapat orang kau sanang sei duit nak do nak boleh susah melarik pansai nak boleh orang kau do. Tak tahu ada ba pikiran orang kini ku sana. Ku dapat wak kayo banyak piti balindi arato balindi ame. Tu ku dapat orang ku nak lewat ngadu orang itu sanang-sanang nati tu. Kadang antahlah tapi ba Allah kelahiran dan tu kadang antahlah tapi ba Allah disalo galak dan menangis juo. Dia lama lagu ni mau nak kadang antahlah tapi ba Allah. Kadang dia heran senak nak bujang kini wah awak gagah gaya mas wak wah tapi kok malam minggu kok bakumpul jantan sama jantan kalau orang lain kuah ni bawa garis merah bantuannya kuah tidak gagah ada malam minggu angkit pacar angkit cewek rancak atau jadi dia penasaran dan payi lah dia tampil aku kumpul apa jago manga kalian aku kumpul si coach dan orang malam minggu kok payi mangkut pacar kuah apa payi apa nama payi ngedet lah namu cek lain normal kalian coach awak gagah cek nak mangkut pacar gedo cek dan kan aku kumpul jantan semua jantan cek apa anak kakak kami normal kami ni ceknya tapi kami nak manang dek gaya ni cek kalah si sakuinya pajar tu bantuannya di bawah garis merah pitinya banyak tu mana kek bersih kenyo cek mana kami kau nak muat nak piti nak muat bersih nak kek jadi tu masalah kalian cek dan manang dek gaya kalah si sakui jadi lagi saran senak ya kalau nak ujang itu jangan nak manang dek gaya malah lagak orang kayo piti nak dulu ancak dia cari kerajo lai ajaleh amo orang Jawa kok apa ganteng sen yang gagasan kali panggaan piti nak